Inggih idedane sareng sami sadurung awit titiang matur lugrayang titiang aturang pengayu bagya melarapan antuk penganjali umat. Om Swastiastu. Idedane sareng sami ringgalahe puniki titiang jageng aturang satwa Bali sane mamurde Raden Narasoma Nyedayang Pandita Begawan Bagaspati. Wenten katuturan satwa risampun ide sang Narasoma pascat ring indek Aji Candrawirawa nganika rares Pandita Begawan Bagaspati ring sang kalih udah cening dia tirtawati itu masih cening sang Narasoma ane jani saisin patapan table kencanane sukserahang aji kapinang cening ajak makedadu itu masih urip ajine sukserahang aji kapinang cening matur raris ide sang Narasoma inggih Pandita Begawan Bagaspati sane mangkin titiang jaga ngaturang pemargi mangde sang Begawan preside nicap molihang swarga nayan keto nyen cening baktin ceninge ajak dadu kapinang aji lautang jani matiang aji apa ngaji nyidayang nincap swarga nyen cening iri keraris ide sang Narasoma nuak ide sang Begawan wau katuak raris medal rahbang matur raris sang Narasoma uduh buka kini Pandita utama dadi meswang getih barak patuh cara sampi udah cening sang Narasoma sapunika panganikan ide sang Pandita men getih ane ken tagih dewa matur sang Narasoma inggih ratu sang Begawan yening dados tunas titiang mangde getih manca warna sapunika aturi ide sang Narasoma wawasa punika aturne jek permangkin muncrat getih manca warna irike ide sang Narasoma pariangan uduh sang Begawan saja pesan sang Begawan kalintang mau tamu Pandita luwih nanging mengko beraksasa sapunika aturi ide sang Narasoma usam punika sang Narasoma malih matur nyugjugin kautaman ide sang Pandita Begawan Bagaspati inggih ide dani sareng sami sapunika pemargin satwa ide sang Narasoma Nyedayang Pandita Begawan Bagaspati pinambang titiang daging satwa puniki judiastun sisine jelek nanging tengah luhung sekadi ide sang Pandita sane mego beraksasa nanging kautaman idane ngebekin jagat nenten wenten nyaminin kautaman idane ring jagati inggih ide dane sareng sami wantah sapunika sane preside katurantuk titiang menawi wenten kirang langkung titiang nunas gengrene pengampura sadurung puputang titiang ngaturang paramesanti Om Santi 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 Om.